akomeje kwandika amateka hano mu Rwanda, akomeje guca uduhigo twinshi, bamwita Miss Mutesi Jolly cyangwa se Mutesi Jolly. Mutesi Jolly rero akomeje kwandika amateka hano mu Rwanda nk'umukobwa bavuga ko ari mu bakobwa b'abakire cyane, abakobwa b'abanyemari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Miss Mutesi Jolly rero yongeye kwandika andi mateka, yongeye guca akandi gahigo, yongeye gukora ikintu gikomeye. Nyuma rero yuko uyu mukobwa akomeje kugaragarwaho nk'umukobwa w'umunyamafaranga, afite imitungo myinshi, baherutse kuvuga ko ngo yujuje inzu ya miliyoni n'ubundi hano mu Rwanda. Mu minsi yashize bari bavuze ko ngo yaguze imodoka ya miliyoni 440 yo mu bwoko bwa Barabasi. Yongeye guca kandi gahigo rero. Nguhaye ikaze rero hano kuri uno muyoboro, uratangara numara kumva iby'uyu mukobwa Miss Mutesi Jolly, numara kubyumva uratangara. Reka ngusabe rero gukanda subscribe aho hasi. Uyu ni umuyoboro ukugezaho update ziba zigezweho ako kanya, umuyoboro ukugezwaho byinshi, amakuru mashya agezweho ku gihe, nta handi wayasanga atari kuri Menya Nibi Info. Kanda subscribe rero aho hasi, ubundi dukomeze kubana mu makuru agezweho. Uyu Miss Mutesi Jolly rero mu minsi yashize byari byakomeje kugenda bihwihwiswa, ni amakuru yagiye anyura ku mbuga nkoranyambaga, mwarabibonye. Yaguze imodoka y'akataraboneka yo mu bwoko bwa Barabasi, imodoka zitunze abantu bake cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umukobwa rero yarayimanuje, ni imodoka ihenze cyane, igura muri za miliyoni 400 gusubiza hejuru. Yarayiguze rero, arayigura, ayizana hano mu Rwanda, arayitunze. Ubu niyo modoka agendamo. Nyuma y'ibyo kandi mbere y'ibyo gato bari baravuze ko Miss Mutesi Jolly yujuje ngo inzu ya miliyoni mu Rwanda. Abantu barumiwe, babifashe nk'ibintu bitabaho. Ni umukobwa ukomeje kugaragaza imitungo ihambaye, akomeje kugaragaza imitungo ihambaye. Kuri uyu munsi rero Miss Mutesi Jolly yaciye akandi gahigo. Ku munsi w'ejo washize yaciye akandi gahigo, yongeye kugaragaza ko ari umukobwa ufite amafaranga ahagije, ufite imitungo ikomeye. Yongeye kwigaragaza nanone ku itangazamakuru, yongeye kwigaragaza ku Banyarwanda, yongeye kugaragaza kandi mu byo yakoze yabikoranye umutima wo gufasha. Bana natwe rero kuri uno muyoboro, nguhaye ikaze. Reba hasi handitse subscribe ubanze wakande, ubundi dukomeze kubana mu makuru agezweho. Miss Mutesi Jolly rero umukobwa usanzwe ufana ikipe ya Arsenal, yaguze umupira wa Paris Saint-Germain, awugura miliyoni n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo rero byabereye mu birori bya The Silver Gala 2025, ubwo niko byitwa, byateguwe na Sherry Silver Foundation. Miss Mutesi Jolly rero yongeye kugaragaza umuco wo gufasha ukwiye gushyirwa imbere, atanga $1,000 asaga miliyoni n'ibihumbi 400 y'amafaranga y'u Rwanda, agura umupira w'ikipe ya Paris Saint-Germain wasinyweho n'abakinnyi bayo. Mu Bufaransa ni umwe mu byashyizwe mu cyamunara muri ibi birori, yo gufasha abana barenga 1000 barererwa bari mu byishimo n'umucyo w'itapi itukura. Hagaragayemo ibihe by'umutima, hagaragaramo ubwo Mutesi Jolly yatsindaga cyamunara yari ikomeye cyane. Abari barimo bamwe ku $200 ubwo nayo ni amafaranga menshi cyane. Ibyishimo rero byakomeje kugaragara byiganje mu cyumba, ubwo hatangazwaga ko uyu mupira rero ntabwo usanzwe kuko wasinyweho n'abakinnyi ba Paris Saint-Germain. Ibintu bituma agaciro gakomeye haba ku bakunzi b'umupira w'amaguru, ku bakusanya y'amateka. Rero ibi ni ibintu bitangaje cyane, kuba umupira wawugura miliyoni hano mu Rwanda. Benshi tubifata nk'ibidashoboka, aho ubukire buhambaye yishyuye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, ayatanga kugura. Jolly rero azwiho gukunda, ubusanzwe akunda ikipe ya Arsenal, imwe mu makipe y'ubukombe mu gihugu cy'Ubwongereza.
ubwo muri 2025 Mutarama n'ubundi ni muri uyu mwaka turimo, ubwo ni mu kwa mbere Mutesi Jolly yagiye mu Bwongereza aho yarebye umukino wa FA Cup wari wahuje Arsenal n'ikipe ya Manchester United, ahabwa amahirwe yo gusura na Emirates Stadium, stade irenze hariya n'ubundi mu gihugu cy'Ubwongereza. Nyuma rero yakunze ikipe ya Arsenal kubera ko yumvaga abasaza be bayivuga ubwo yari akiri muto, ko iyo kipe umurongo w'ikitanye n'akazi uyu mwambaro wa PSG cyangwa se Paris Saint-Germain yawubonye nk'umwanya wo gufasha, si wo guhatanira ibara ry'ikipe, ahubwo ni urukundo n'ubumuntu yari yashyize imbere kugira ngo agure uyu mwambaro aboneke amafaranga yo gufasha aba bana barererwa muri Chelsea. Ibi birori rero byabaye ku ya mbere Ugushyingo, byaranzwe n'udushya twinshi abahanzi barimo kugera Knowless, Masamba Intore na Juno Kizigenza, Sherry Roskana na Chrisizi ndetse na Sherry Sirivuge baririmbiye imbere y'abitabiriye Foundation, nabo bahawe umwanya wo kwiga ibintu byakozwe igitaramo n'amateka Mahage afatanyije n'umunyarwenya w'icyamamare ndagushimira wowe twabanye kuri uno muyoboro tukugezaho amakuru agezweho y'imyidagaduro, siporo ndetse n'ibindi. Ntuzahweme kujya udukurikira kuko niho honyine wakora amakuru y'ingenzi. Ndagushimiye rero nimba wakanze subscribe, nimba nawe kandi utarayikanda ugerageze uyikande kugira ngo utazajya ucikwa. Ciao ciao.